Pemirsa ring masan pandemi, nangyang ekonomi Bali miwah Gianyar sida kuantu melarapan ngelimbakang sektor pariwisata. Menurut anggota Dewan Ring Gianyar, prasyarat wajib tes PCR majang penumpang pesawat domestik, pacang kedadosang piambang pengerauh wisatawan domestik. Sanetaler memusana ring usaha nangyang ekonomi Gianyar. Ketua Komisi 3 DPRD Gianyar Putu Gede Febriantara Mausang, kelanturangnya nih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, pemerintah wantah medalang puarah, anutin surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor selikur warsa kalitali selikur, sah surat edaran Kementerian Perhubungan Kemenhub nomor ulung dasa 5 warsa kalitali selikur. Pakalang sayan akeh medal, dawa kuentenan prasyarat wajib tes PCR majang penumpang pesawat. Ya diastun sampun poli vaksinasi COVID-19 jangkep. Febriantara ngewadarang putusan pemerintah antuk matutang samian penumpang pesawat udara domestik makta hasil negatif tes PCR mialangin panglimbakan pariwisata Bali miwah pariwisata Gianyar. Uger-uger indik wajib PCR mungguh ring in Mendagri nomor 53 warsa kalitali selikur. Irika taler kuadarang kuentenan wewidangan sane sampun becik nampenin panglalah COVID-19 sane ngawinang wewidangan ipun tedun saking level 3 dados kali saking kali level dados level siki nanging ngenenin prasyarat majang anggel sane nganggen jasa transportasi udara katincapang malih sekadi matutang samian penumpang laksanayang tes PCR. Inmendagri inucap kekantenang sida mialangin usaha ngelimbakang ekonomi. Napi mali pandemi sampun nguasanain selami langkungan warse. Putu Gede Febriantara ngowohin saya nincapnya nih pemargin vaksinasi kasokong piranti aplikasi peduli lindungi sepatutnya nih nenten malih muatang prasyarat tes PCR majang calon penumpang pesawat udara domestik. Pelaku UMKM dahat ngaptiang pengerah wisatawan pemekas wisatawan domestik mangdesida ngelimbakang UMKM rumasuk ring pasar seni Gianyar. Wirnaya Bali Pos nguningayang.